Sisalinda yonke imilando eyenzakalayo neqhubekalayo nanengoma ephakanyiswayo kulamalanga ukuthi bayibona iyinhle, kodwa uKhuzani usaqhubeka nokuthi ashintshe i-landscape emlandweni wakhe asebenzile ku-Spotify. Siyazi u-Spotify kuKhuzani enye yama-platform abethatha kude kakhulu kuye uKhuzani. Kumthatha isikhathi ukuthi-ke efike ko-4 million, ko-5 million. Siyabona ukuthi usekwazile nawe ukuthi a-break-e leyo ceiling leyo ukuthi yena afinyelele lapho. Uyaqhubeka-ke empilweni wakhe ukuthi yena aqoqe amamiliyoni lapha ku-Spotify athize. Njengamanje ingoma yakhe yakamuva ethi Ebunzimeni yiyo esanda kuhlanganisa i-million laphana ku-Spotify. Simbonge kakhulu, sibonga kubo bonke abantu-ke athe bathatha ithuba basebenza kanzima baphusha ukuze kufike la ingoma esikhona namhlanje. Yebo, ayihambanga ngesipidi abantu abanade befisa ngayo ukuthi kwenzeke and akusheshanga, kodwa angeke sibadlela amandla abakwazile ukuthi bethathe ithuba bespende isikhathi bephushe noma kunzima, noma kungasabonakali lapho kubheke khona ukuthi-ke ingoma ifinyelele lapho ifinyelela khona. UKhuzani-ke imlando-ke ayenzile ngale albhamu yakamuva-ke ayifani neminye ngoba kule albhamu ziningi izinto ay'qalayo uKhuzani ukuzenza ziningi, zintsha zonke. Ngiyazi ukuthi kuseyi-million lesithathu kule albhamu kaKhuzani le agcina ukuyikhipha, kodwa-ke into engakaze yenzeke kuyena before ukuthi athole amamiliyoni abeyi-3. Njengoba kade nazi uma kukhulunywa kuba nezinto ey'ningi ey'velayo ney'phakanyiswayo nama-joke ade enziwa, kodwa-ke kubukeka abantu benze ngendlela ehlukile this time around ukuthi ena bemphushe uKhuzani ngendlela abamphusha ngayo. Asewonke-ke amamiliyoni kaKhuzani-ke asewu-14 ngayo le ethi Ebunzimeni. Mawubala-ke lamamiliyoni lawa awu-7 nalawa awu-6 enza u-13, kade enamamiliyoni awu-13. Mase edaye ngaleli-ke asewu-14 amamiliyoni asenayo laphana ku-Spotify. Sibonge kakhulu ukuthi yena uKhuzani bamgqugquzela, abalandeli bakhe bagqugquzeleka. Siyazi ukuthi-ke ade behleka bemaketha bekhuluma izinto mhlawumbeni ey'lumelayo ebize zenza ukuthi mhlawumbe abanye kumele beze bey'difende ngandlela thize ngoba kune-joke ade eseyenzeka ade esiveza kabi nje nanongathatheki serious mhlawumbe ngomsebenzi kaKhuzani. Sibonga kodwa kubantu ababhukula, maybe iy'nduna, maybe abantu abaseqhulwini ko-TikTok aba-understand-ayo ukuthi umsebenzi wedlamilenze kumele uhambe kanjani, maybe ko-Facebook abantu ade bephusha bekhombisa ukuthi ena iy'ngoma bafethu akungalala abantu aba-stream. Emagruphini o-WhatsApp abantu ade besebenza kanzima benza sure ukuthi ena abantu bephushe ngayo yonke indlela. Lento le abantu abaningi mhlawumbe kade bengayazi ukuthi yena maybe amamiliyoni aseze afika ku-14 amamiliyoni uKhuzani anawo. Mhlawumbe mabezwa kukhulunywa nje abantu babey'tshela ukuthi mhlawumbe uKhuzani akunawo ngisho amamiliyoni, cause isikhathi esiningi abantu bayathanda ukufokhasa kuma-monthly listeners. Yebo, ane-impact ama-monthly listeners, ayawenza umehluko and futhi bakhombisa ukuthi bangaki abantu abaspenda isikhathi bedlala ingoma yakho or izingoma zalowo mculi loyo. Kwenza kakhulu umehluko. Siyabona uMafikizolo simgcine edlule ko-1.4 million ama-monthly listeners. Mawuthi uyabheka iy'ngoma zakhe ziyakhombisa ukuthi yena kuyahambisana ukuthi yena ama-monthly listeners, siyakubona lokho ukuthi yena kuyiqiniso, kodwa-ke angeke-ke sesifanise izinto ey'ngafani, yabo. So when it's come to uKhuzani o-Spotify
Bawudlala kakhulu lesi sikhathi ungakadlisi, abantu bengakawunaki, bengakazi lutho. Yesu wase uyafika-ke uyadlisa-ke, wase uba ilento oyiyona obasazi nabantu abanamarekhodi amaningi, o-30 million or o-22 million noma streams andomaskandi o-17 million. Izinto esingeke siyibone, esingeke siyibalekele futhi esingeke sikufihle lokuthi izinto ezinhle, kodwa ukhuzane uphaver indlela yakhe, umlando wakhe nawo onzima ukuthi uwenze, okunzima ukuthi uwenze ukuthi bawudlale abantu umculo wakhe. Kuyenzeka lokho, naye usendleleni yokuthi naye azikhandele elakhe igama elake likhohlakala. Ungomunye wabantu abanamamiliyoni amaningi uma kukhawunta nje abantu abanamamiliyoni laphana ku-Spotify, omunye wabantu abahamba phambili mhlawumbe. Abantu bekunothise lokho, maybe bekunaki uma bezwa-ke iy'nkulumo may'khulunywa nje esidlangalaleni, yilokhu kwenziwa amahlaya or lokhu ubona amaphosti ekhulunywa kungaqedwa ukuthi yena ubani wenze kanje kanje, kanti cha idlamulenze iyaphusha ngampela, abantu bawuphusha umuzic wakhe, abantu beqhubeke bawudlale umuzic wakhe bengadikibali. Siyabonga lokho okuvelayo, lokho kuvela kancane ngaleso sikhathi, uma kuvela nakho kubaluleke kakhulu, kuyawenza umehluko. Abantu beqhubeke be-stream-e bedlale ku-music online, ngibona bonke abaculi nisahle, ngiyabonga.